Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi uyaphila. Manje sicela ukuke laphana-ke ukuthi-ke uma usamoshaka leli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke ucindezeleke ibhathini usubscribe nje akubizi imali kumahhala nje ukhishwa nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke kwenza ukwazi uthole nezinye-ke iy'ndaba ezintsha-ke nje engizobe ngilethela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke. So ongakwenza-ke nje wena-ke lapho ukuthi-ke ucindezeleke ibhathini usubscribe ukuze zingakuphothi-ke lezi ndaba-ke lezi-ke. Udaba akulethele lona namhlanje uJacob Zuma ugcine sephumele-ke obala-ke laphana-ke ngecala-ke laphana-ke elithiwa-ke lisuliwe-ke laphana-ke le-MK-ke lamavoti-ke laphana kuZuma-ke ube sephumela-ke obala-ke wazisa-ke abantu ukuthi yini ndaba-ke belihlehlisile-ke waveza nanokuthi-ke aliphelile-ke laphana-ke. Kodwa-ke angifuni ukuthi wezwa ngami-ke mina-ke phela nje into engizoyenza nje ngizodedela-ke ividiyo yakhe-ke uJacob Zuma-ke laphana-ke ezishelwa yena-ke. Mina ngizosacela laphana ukuthi masizwele le video ngene ema-comment section-ke ufoshe umbono wakho ngalo-ke lolu daba-ke lolu-ke ukuthi-ke wena-ke ucabanga kanjani-ke masogcina nebhathini nje usubscribe nje akubizi imali kumahhala nje awukhishwa nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke. Nawe-ke le video-ke awuyithokozele. Yebo. No, ngifuna ukugcwalisa into encane nje bafowethu. Enye yezinto eyenza ukuthi sithi sisalihoxisa kancane icala. Ubufakazi esesibutholile bungangendlovu. Ngoba manje kufuneke konke lokho abameli bakubhale phansi. Kanti laba bese bethi aliphele khona manje. Ngoba bafisa ukuthi lawo maqiniso angaqhamuki. Ngiyagcwalisela la kusho khona uComrade. Liyeza icala ayikho indawo lapho khona abangarobhanga khona. Siphethe ubufakazi manje. Hayi ukuthi uma silihoxisa sithi liphelile. Futhi siba